Bacon of Hope Magazine TV ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze kugira ngo tuganire. Hari ikintu ngira ngo tuganireho gishingiye ku ikoranabuhanga mu by'intambara. Mu minsi ishize mwumvise inkuru yavugaga yuko abasirikare cyangwa se ibisasu bya Iran byabashije guhanura cyangwa gukomeretsa no kurasa indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa F-35. Iyi ni indege ifite ikoranabuhanga rikomeye cyane, ifite indege yakozwe mu buryo budasanzwe. Batubwira ko ifite ikoranabuhanga ryifashisha cyangwa se rifite ubushobozi bwo kwihisha radar ku buryo iri ku rwego rwo hejuru. Hanyuma bakavuga yuko iyi ndege kuyirasa ari kimwe mu bintu bigoye, no kumva inkuru yuko ngo bayirashe ari bimwe mu bintu abantu batibaza. Ejo bundi rero byabayeho indege ya F-35 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraswa na misile za Iran. Abantu benshi batangira kwibaza bati se bishoboka bite kuri ndege yaraswa, ko twumvaga tekinoloji yayo uburyo ikoze kugeza ubwo indege bayita stealth fighter, no kuvuga ngo ni za ndege zibasha kwihisha cyane ku buryo kuba wazipima bidashoboka. Abantu bakibaza ngo byagenze bite, ese ni iki cyatumye Iran ibasha kubigeraho? Abandi se bati ni Uburusiya bwabigizemo uruhare, abandi bati se ni Ubushinwa, burase Iran ifite ubwo bushobozi. Ibyo byose kugira ngo umuntu abyumve birasaba yuko tubanza tukamenya ubundi indege zirinda gute mu kirere, kuki iyi ngiyi itandukana na ziriya, kuki bavuga ngo izi kwihisha radari, biba byagenze biti. Nibyo tugiye kuvugaho, tumenye iyi F-35 yihisha radari gute, ubundi indege zikora protections mu kirere aho ziba ziri mu buhe buryo. Reba ko wakoze subscribe niba ibi biguteye amatsiko nawe bisobanukirwa, umenye iby'ikoranabuhanga mu kirere no mu ntambara. Ni Bacon of Hope Magazine TV, reka tuvuge kuri ibi bintu. Ubundi batubwira ko mu ntambara zo mu kirere hari ubwoko bubiri bw'ibisasu birasa indege. Ubwoko bwa mbere ni uburyo bwo gukoresha radari, ni tekinike yo kurasa indege bakoresheje radari. Uburyo bwa kabiri ni ugukurikirana ubushyuhe bw'izo ndege ziri mu kirere. Iyo systeme niyo bita heat seeking missiles. Izo misile ziba zijya kurasa zikoresheje gukurikirana ubushyuhe bw'indege. Ni uburyo bubiri bushoboka bwo kuba indege bazirasa mu kirere. Hanyuma indege ya F-35 rero ngo yakozwe ku buryo yihisha radari ku rwego ruri hejuru cyane. Ariko nubwo yihisha radari, radari iyibonaho gato, ariko ngo iyo bari kurebera muri radari cyangwa se bari kuyirebera muri bipimo bya radari byayo, babasha kuyibona ariko bakabona imeze nk'inyoni ntoya iri mu kirere. Ubona ari nk'agasiga kari aho ngaho cyangwa akantu k'akanyoni gato, ku buryo kuvuga ngo ugiye kuyirasa ukoresheje radari ntabwo ari ibintu biba byapfa gushoboka, kubera ko ibigaragara nk'aho ari ntoya. Ariko ikibazo ifite ari naho ngo hari intege nke zayo, ntabwo ibasha guhisha ubushyuhe bwayo burakomeza bukagaragara. F-35 batubwira yuko ngo ifite moteri imwe ikomeye cyane, biranga igira moteri ifite imbaraga cyane, ni imwe muri moteri zikomeye ku isi. Ngo iyo moteri rero ngo itanga ubushyuhe bwinshi ku buryo uwo mwuka usohoka inyuma mu ndege irimo kugenda uba umeze nk'umuriro, ngo umuriro ugaragara cyane ku byuma bikurikirana ubushyuhe. Igenda irekura ikimeze nk'umuriro, uwo mwuka wayisohoka umeze nk'umuriro. Ni ikintu gituma ubushyuhe bwayo itabasha kubuhisha ngo bikunde. Bivuze yuko radar rero itayibona, ariko ibikoresho bikurikirana ubushyuhe cyangwa se misile zirukanka ku ndege zishingiye ku bushyuhe, ako kanya zibasha kuba zayibona. Hanyuma tuvuge ku ikoranabuhanga rishya ryaje ubu ngubu mu buryo bw'intambara, ari ikintu bita IRST. Ahangaha mu bihengo byatambutse radar ubundi niyo yari ikomeye yo kudetecting indege no kuzirasa, ariko kuri ubu ngubu haje uburyo bushya bwitwa ikintu mvuze IRST mu magambo arambuye ni Infrared Search and Track. Ni ibingibi rero ni ibyuma bavuga yuko ngo ntibigaragara, iyo birimo biradetecting ikintu kiri mu kirere, bikurikirana ubushyuhe mu kirere kurusha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, ngo bikabona n'indege zose zifite ubushyuhe budasanzwe iyo ziri aho mu kirere nyine zibasha kuba zabibona mu buryo bworoshye. Ibi rero bituma umupilote utwaye iriya ndege ya F-35 ngo ntabwo abasha kumenya yuko ari gukurikiranwa, kubera ko ibi ngibi ukuntu bikora bino bya IRST ubwabyo ntabwo bitanga sinyare. Iyo byatangiye kwirukanka inyuma y'indege bishingiye gukurikirana ubushyuhe, umupilot utwaye ya ndege ntabwo abona sinyare yuko inyuma ye hari ikintu kiri kumukurikirana. Bivuga ko ari kimwe mu bintu bishobora kuba byatungurana indege ari yo yose isohora ubushyuhe bwinshi ikaba yabasha kuraswa. Hanyuma rero bigenda bite igisasu iyo cyoherejwe
gishingiye kuri no tekinoloji barimo barakoresha. Iyo igisasu ngo kiri gukurikirana ubushyuhe cyo bita heat seeking missile kigize gutya kikabasha kubona ya ndege, ngo gikurikirana umuriro usohoka muri moteri, cyagira gutya kikaba cyagera kuri ya ndege kikayikubita igahita isandara. Hanyuma ahangaha rero iyo kikimara kurekuka, kubera ko buriya F-35 igira ukuntu ngo yirwanaho, ifite uburyo yirwanaho. Icyambere gituma yirwanaho ni iki? Iyi ndege F-35 ngo ifite systeme yitwa distributed aperture system, iba ishingiye kuri kamera ziyizengurutse. Ifite kamera 6 zizengurutse mu mpande zose, ku buryo batubwira yuko ibasha kubona ibintu mu buryo bwa kuri dogere 360, ubona kuvana nk'uruziga rwose. Ireba arya ni ihe nyamaswa, nakaye gasimba bavuze ngo karebera hose icyarimwe, ni uruvu. Menya ari uruvu ruba rureba imbere n'inyuma ahantu hose, nayo imeze nk'uruvu rero, ireba hose muri dogere 360. Hanyuma igisasu kije cyatangiye kuyirukankaho, uretse kuba kuri radar imbere itamenya ko igisasu gihagurutse kije kisanga, ariko iyo kije kiyegera cyatangiye kuzana igitutu kuri kamera, umupilot ahita abibona yuko yatangiye guterwa cyangwa se yagabwe igitero. Aha rero ntabwo biba bigisigaye byo kurwana n'iki, ahangaha niho ubuhanga bw'umupilot buba bugiye kugaragarira. Ikintu cya mbere akora icyo twakwita nka manevre zikomeye, agatangira guhindura icyerekezo. Hahandi ujya kubona ukabona indege umupilot arimo arayitumbagiza, arayihengeka, arayicurika, aragira burya bari kugenda kwepa agira ngo arebe yuko yacika cya gisasu. Noneho ntabwo ari uguhengeka no gukora izo zigzag gusa akora, ahubwo yongeraho n'ikindi kintu cyo kurekura ibintu bimeze nk'ibishashi, nibyo bita flares. Ibintu bya flares reka nabyo mbivugeho, bavuga ko ari ibintu bimeze nk'umuriro urekurwa n'indege. Video nashyizeho sinzi niba iri gutuma mubibona neza, ariko urabona ko indege ukuntu ibiri kugenda ikwepa hari ibintu igenda irekura hasi, igenda isa nk'irekura ibintu. Biriya rero ibiri kurekura ntabwo ibigambiriye kurasa. Biri icyo bimaze ni iki? Biriya biza byunganira bwa bushyuhe bwaturukaga muri moteri, kubera ko cya gisasu cyoherejwe ntabwo cyo kigenza indege cyangwa ijwe, ahubwo kigenza ubushyuhe, nibwo gikurikirana. Noneho iyo yongereyemo ubundi bushyuhe bwo kujijisha, biragenda bikivanga ubushyuhe buva mu ndege muri moteri n'ubushyuhe buturutse muri bya bitekinoloji byayo arekuriramo biriya bintu by'ibishashi, biragenda bigacanganyukisha cya gisasu, kikaba cyagenda kikakurikirana ubushyuhe butari buturutse muri moteri, wenda ari ubushyuhe buturutse muri ibyo ngibyo yari amaze kurekura. Ibyo byose rero biragenda bikivangavanga na cya gisasu. Ikintu cya gishobora kubaho rero ni iki? Igisasu gishobora gufata ubushyuhe bw'ibi bintu byombi byivanze, kikaba cyaturika kigaturikira hafi y'iyo ndege. Iyo giturikiye hafi y'iyo ndege rero bavuga yuko cyangiza iyo ndege. Ari cyo kintu cyabaye hejo bundi kuri F-35, kuko amakuru twabonye tubwiye ko iyi ndege yaragiye barayirasa koko, ariko ntabwo bayishwanyuje, ariko habayeho kwangirika. Umupilot arayimanura ayigeza ku butaka neza, ku kibuga neza amahoro, ariko indege irangirika. Bivuga ngo uyu mupilot ikintu aba yakoze buriya aba yarwanye no kurekura bino bintu by'ibishashi, akabirekura cya gisasu bohereje kigacanganyukirwa, kigaturikira hafi ya ndege, kikagira ukuntu kiyangiza, kikayibuza stamina, akayimanura akayijyana hasi. Ariko ntabwo bayiturikije mu buryo bufatika 100%. Niyo mpamvu nyine hatigeze habaho kuyirasa ngo bayihamye n'ubu buryo byagenzemo. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu abasesenguzi bakavuga yuko leta ya Iran cyangwa igisirikare cya Iran ku bufasha butari bwaba defini, tutari twamenye ngo ninde bibafashamo, bavuga ko ngo Iran ishobora kuba ngo irimo gukoresha ibisasu byihariye, cyangwa se na kiriya igihe yarasaga iriya ndege yakoresheje igisasu cyihariye cyitwa 358 missile, kiri muri bwa bwoko bwa bya bisasu bikurikirana ubushyuhe bw'indege. Ni igisasu kidasanzwe, bavuga yuko ari igisasu gishobora kumara igihe kinini mu kirere, kiba kimeze nk'indege ubwacyo, hanyuma ngo kizenguruka ahantu hose, kiba kigenda kizenguruka nyine wagira ngo gitwawe n'umupilote, wagira ngo kiba gifite umupilote, hanyuma kigategereza ko cyabona target. Iyo kimaze kubona target kigenda kirukankaho, ubwo target bishingiye kuri bwa bushyuhe, hanyuma umupilote w'iyo ndege niwe usigarana ubuhanga bwo kuvuga ngo ndarekura
ibishashi gute, niba muri kamera nimo ndabona igisasu kindi inyuma ndaza kurekura ibishashi gute, ndahengeka indege ndekura ibishashi gute, ese ndabitumbagiza ikurikirana ibyo bishashi, ese ndabimanura. Nyine urumva hahazamo manevre ziteye ubwoba ku buryo umupilote burimo hariya kugira ngo azaze gufata decision yo kusimbuka indege ngo manuke mu mutaka, ni ibintu bishobora kubaho bigeze kuri po ya nyuma hamwe ababona ko igisasu nyine cyamaze kuba cyamuhitinga cyamukubise byamaze kuba. Ni ibintu biba bikomeye rero, biba bishobora kuba bigenda bigaragara mu buryo bw'intambara. Ubwo niba wajyaga yubaza iyi F-35 uburyo ikoramo, ni mu buryo bw'incamake mbikubwiyemo n'uburyo mu kirere burya tubona bari kurwana, nugire ngo ni ibindi biba biri kuba, ni ziriya manevure baba bari gukora kugira ngo babashe kuba bacika ibitero by'umwanzi ngayo nguko. Ariko iki ngiki icyo kidusigira ni iki, tugana wenda nko ku mwanzuro, ni uko iminsi igenda yicuma bigenda bigaragara yuko ikoranabuhanga rigenda rihinduka buri munsi. Intambara kuri ubu ngubu zisigaye zarahindutse iz'ubwenge cyane kurusha ingufu. Abafite ubwenge n'imibare myinshi bararwana intambara bakagira resistance ku rwego ruri hejuru, ugasanga abantu bakekwaga nk'abantu b'amaboko magufi cyangwa abanyembaraga nke baragira resistance rwose bakarwana ibintu bigakunda. Icyo ni kimwe. Ikindi, hejuru y'iyi tekinoloji n'ubu bwenge haraza amakuru. Ikintu cyitwa amakuru ni kimwe mu bintu biri gukora cyane muri izi ntambara z'iki gihe kurusha kuba abantu ari ibisore by'ibihambavu, kuba abantu bafite ibitwaro bingana imisozi, ntabwo ari byo bigikora cyane kuri ubu ngubu. Utsinda rero ntabwo ari ufite intwaro nziza cyane, ahubwo nuzi gukoresha neza intwaro afite kurusha abandi. Icyo ni cyo wenda umuntu yakongeraho nk'akabonus kuri ibi ngibi twari tumaze kuvuga. Mugira ibihe byiza rero, niba warakoze subscribe ndabigushimiye cyane, niba utari wabikora birashoboka ko ari uko wabyibagiwe, ariko niba ubyibutse bikore, ni support ikomeye kuri iyi channel yacu tuba ducisha amakuru. Mugira ibihe byiza.